ATHUGANIRUA 11 baraba kuringanithwa na kuithwa kumuchina Winyangia bointu be mu biashara Moses Lichoro ntereche kaboito nebakinyitwo kotine ya MAUA kia thitango hii. ATHUGANIRUA bau nebarekeretue na mbondi ya milioni 3 ne ambarure kethe arita na mbere tariki 20 mweri wa 3 mwaka iyo. Pengu njarene Francis Mutumarubeni, Peter Ntarangwe, Patrick Mutethia, Simon Mweti, William Murethi, Moses Ntarangwe, Salesio Murethi, Martin Kenyua, James Kinoti, Njenjere Mbabu, bari antu arume 11 bakithitwe nkongorone cia koti ya MAUA mbere ya mugambithania CM Nyegei kuria bathitangitwe na maiti ya 6 ria mbere riri kwithia nyomba ijiri cia ngoroba cia mubiashara Moses Lichoro Zekaria nturene akaboitwe Igembe Central. Nyomba igutaro cia milioni 32 ikari kwirika thithikite ntariki 20 cia mweri jwa iri. Maelezo ni kwamba tarehe 20 mwezi huu ukiwa maeneo ya Kagwitu Market iliyoko Nduyuyu location Igembe Central, mkiwa pamoja kwa kusudi na kinyume cha sheria mliweza kuchoma nyumba yenye dhamana shilingi milioni 32 mali ya Moses Lichoro Zakaria, mshtakiwa ya kwanza. Ni ukweli ama si ukweli? Mtu anasema kivyake. Itira jarina ryo riri kuia na bione into bia nduka bia milioni 4,700 nduka ya mwekuru wa kumiekana ta Esther Kaimuri Lichoro. Itira ya thatu riri kuna nduka na baka ya into bia mbesa otaiu. Itira jana riri kuia into bia nduka bia milioni 6,50,500 nduka ya mwekuru wa kumiekana ta Ndamaris Ntithiga. Itira ya tano riri kuna nduka na kuia into bia milioni 6,950,500 na reta ntatu riri Winyangia na usienderi bonda ya 1,157. Mabati, msumari, yote yenye dhamana, bidhaa ambayo iko na dhamana ya shilingi milioni 4,750 mali ya Esther Kaimuri Lichoro. Thitango baba kanite thitango iji are muthitango wa mbere na wa bairi baiteterete gukurukira wakiri bao bairi bareba baromberete mbondi mutongeri wa thitango na regene na bokwe wa mbondi ni untubwa itumi mwanya kirio bando tweria boborisi bausunku no bwitite na mbere bungi ATHUGANIRUA no baure nyuma ya kumenya mung'ana jwa mbesa jwa into biria benyangitie na bungi bando kuri na ugwati nterene usia kaboitu mugambithania CM Nyegei na thanite athitangwa bonthe omwe na omwe aite mbondi ya milioni 3 kana muthamana jwa mbesa ta iu. Each accused person may be released on a bond of 3 million with 3 sureties, and for those who cannot raise bond terms, prepaid reports to be done. Igamba riri kagwetwa kairi ntariki 20 cia mweri jwa 3 untu mugambithania augite muthitangwa uria akethirwa kuremwa ikuria mbondi iu ya milioni 3 akathikirwa koti one uria kugeta. Dennis Mugendi, Weru TV, kotini ya MAUA, muciini wa MAUA, kaunti ya Meru.